capturing the best angles, selfies, perfect pose, and still quietly asking, who am I? And do I even matter? Yes, we are so focused on ourselves today. Selfie, sig pagwapa, sig pagwapo, conscious kaayo sa naong, di taganahan mo gawa sa balay ug di ta makapang lipstick, kalas kitag profile picture. Pero bisan pa man og focus kita sa tong kaugalingon karon na henerasyon, ang uban nato o kadaghanan nato, wa gyapon ta kabalo kung kinsa ta. What is our real identity? First used in 2002, the word selfie earned its place in the history books when it was officially added to the Merriam-Webster dictionary. In 2014, they defined selfie as an image of oneself taken by oneself using a digital camera, especially for posting on social networks. Kaning trending day na pulong na selfie, no? Selfie picture, o gaban pa, nana din is dictionary karon. O ang atong topiko, ni ining kagabion, giuluhan kini og behind the filter. Finding true identity and real connection. Apan sa dili pa, magampo usa kita. Ginoong Dios nining taknas kagabion. Dako kay mong kalipay pasalamat sa imong gihatag na maying panahon, maying panglawas. Ug nining oportunidad na kami makatuon sa mga pulong, pagpaligon sa pagtuo isip mga batanon. Hinaot na ikaw magagiya pinagis balang espiritu. Abriha mo makasing-kasing una-una. Please speak to us, dear Lord, for your servants now are listening. Forgive us from all our sins. In the loving name of Jesus we pray. Amen. I know that we are all familiar with this term OOTD. Labi na sa mga batanon. Di ba mag-post sa Facebook? OOTD. What do you mean by OOTD? Outfit of the day. Yes. Many of us are so concerned with this OOTD hashtag because we want to be cool. Na sa atong ginapost sa social media, dapat cool. Makaingon ng mga tao, wow, kanindot. Suy kay bay. Mao nang sa atong mga post sa social media, buta na itong hashtag OOTD. Mga batanon, kung mag-basketball mo karong panahon na yan ana inyong uniform, ganahan ba mo? Mura og di mo ganahan, no? Murag siksi raman kayo. Pero uso kayo na sa panahon sa inyong mga papa o mga lolo. Siguro mga batanon nato karon mas ganahan tag inani ang atong uniform. Kaya nga naman, mas concerned ta sa kung unsay trending o unsay uso. Ang uban nato diri kung hatagag cellphone inani murag di mo sugot na unsa man na mura man nagradyo. Tabla pa may barita sa buna na kadagko pastor, di ko na. Pero katagan nimo ginani mga cellphone, dili mo balibad. Di magduha-duha kay perting nindota. Kung hatagan mong sinina, o niya ingani ang inyo sinina, kanina sa screen, musugot ka mo, inanay yung pantalon, tawag na siya og bell bottom. Kuyo kay, makapalong og kandila, kung maglakaw ka. Siguro di mo ganahan. Inyong ganahan, inani naman. Sabay sa uso. Dili po mo ganahan, inanay yung mga hairstyle, pero ganahan kinyo mga amahan, anak, kaniadtog mga lolo. Kaya mo na trending kaniadto. Pero karon sana may ganahan ninyo, inani na siguro. Yes. Mga babae, mga dalaga, siguro di mo ganahan ani na mga hairstyle. Mo ni hairstyles yung mga mama kaniadto. Kay nga naman, kay ang gusto na to na hairstyle, sama na ni ini. Welcome to the clout-chasing generation. You know what? Ang henerasyon niining panahon na,
scrolling for hours in social media, capturing the best angles, selfies, perfect pose, and still quietly asking, who am I? And do I even matter? Yes, we are so focused on ourselves today. Selfie, sigig pagwapa, sigig pagwapo, conscious kaayo sa naong, di taganahan mo gawa sa balay ug di ta makapang lipstick, kalas kitag profile picture. Pero bisan pa man og focus kita sa tong kaugalingon karon na henerasyon, ang uban nato o kadaghanan nato, wa gyapon ta kabalo kung kinsa ta. What is our real identity? This evening, we will talk about a person, a young person, not just an ordinary person, but a rich young ruler. Trending po ni siya. Daghan po ni follower. Daghan po ni admirer. Siguro makaingon ta, nasa kanya na ang lahat. Kay dato po, influensyado. Pero unsay nahitabo niya? Na siya'y dagang pangutana. Og miduol siya kang Kristo. Aron iyang masabtan ang hawang niyang pagbati. Point number 1. Filtered life, the illusion of a perfect selfie. In Mark 10 verse 17, ang sugilanon nagkanayon, as Jesus was starting out on his journey to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down and asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Dagdagan among batanon, dagan ka Ginoong Hesus, luluhod. Magtutudlo, sulti kung saon na makangkon og eternal life. Tanawa? Usa ka sikat na tao. Kung sa atong panahon karon dagag follower. Nag-monetize na. Dato na. Basig mo monthly na ni og 100,000, million. But here comes this young person, taliwala sa iyang fame, taliwala sa iyang influence o kasikat, miluhod kining hangyo, unsaon makaangkon og eternal life. Imagine this moment. Ang batanon, dagan siya kang Ginoong Hesus. Unya, balaan kay siyag naong. Ginatingala siya sa komunidad. Kung tanaw ni mo yung panagway, mura og ideal yun. Mura og buutan yun. Dasing yun. Muragwa may problema, muragwa may apan. Makita ni Nimo siya sa Facebook, positive kay influensya. Pero abi ninyo, na siya'y problema. Unsa man ay problema sa mga generation karon? Kaning clout chasing problem. Number 1, self-image is based on how others see them on social media. Sa atong panahon karon ang mga batanon, concern kay sa atong self-image na i-base na nato atong pagkatao, atong reputasyon, atong identity sa kung sa'y makita nato sa social media. Sultihan ko kamo, halos tanan gipo sa social media ang ginapakita na ideal gyud. Pinaka-the best gyud. Ang mga behind the scenes ang nag-failure, wala na pilog post. Tanan ideal mo ng kadugayan na to sig compare tong kaugalingon sa social media, ma-frustrate ta kay kalayo pa man ako oy. Pangit man kay ko kumparaanin nila oy. Unsaon ka madato no ako pobre kay ko sila, grabe ng travel, grabe ng kwarta, grabe nag mga gamit bag-o pirmi. Nindot kayo og selfie. Dato kay panagway sa profile picture. Pero magkita mo personal, uy! Di man day dato. Parehas-parehas raman po day nato. Nakumay ram gyapon pagkaon di ay. It's a prank. Mo nang ayaw gyud kayo tuo diha sa Facebook ug social media. Ayaw i-compare imong kaugalingon diha sa mga tao social media kay ngano man. Kalsagara na, it's a prank. In 1 Samuel 16:7, the Lord does not see as mortals see. They look on outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ikaduhang problema sa cloud chasing problem na generation is compare themselves to the media images of celebrities and models. Usahay, tungod kay gusto gyud ta mapansin, gusto gyud ta musikat,
Ikumpara na dahil na itong kaugalingon sa hulagway or kinabuhi sa mga artista or celebrity sa TV. Look at the picture of Sarah Geronimo. Wala siya make-up o nag-make-up. Tanawa. Kung wala siya nag-make-up, di ba? Maor man mo kagwapa. Lamang raman sa gamay, pulbos ni mo siguro kilay. Pero sa dihang mag-make-up siya. Oh, tanaway ang naong. Layo ra kaayo sa naong niya na wala ga-make-up. Og musugot mo sa dili, ang mga naong kasagaran sa mga artista sa social media, nananay mga make-up. Ang uban pagyud nananay rituki ginagmay. Kung ikumpara ni mo imong kagalingon sa ilang naong, layo ra gyud kaayo og distansya. Siyempre, wag ka ng make-up niya, sila grabig make-up na i-maintain silang naong. Mo nang ayaw i-compare imong naong sa mga artista na mga ulitaw karon, i-compare nila mga naong sa ilang mga Korean na mga star. Magpa K-pop pod, bisag walay angay, magpa kulor-kulor og buhok, naunsa na ang naong. Mo nang ayaw i-compare. Kay lahi-lahi tagkagwapo og kagwapa. Each of you, dili ta makatawag na naipangit na tao. Because we are beautiful and handsome in our own way. Unique way. Because you're wonderfully made by God. In Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us. Ikatulo na problem nining cloud chasing generation. Hey, look at me, has become the motto for an entire generation. Mao ni problema sa bagong generation karon. Focus kay sa kaugalingon. Gusto kanunay na malantaw, gusto kanunay mapansin, gusto kanunay daghag likes, daghag views, tanan gusto mo sikat, cloud chaser. Himuon ang tanan para lang gyud mo sikat. Bisan og ikadaot na sa pagkatao, halaw ready magpakaulaw. Ready mo kaon bisag unsa para lang mo sikat. Sigig binuang, ipakaubos ang imong values community para lang yun mapansin. I would like to tell you, young people, please, preserve your identity. Dili nimo kinahanglan isakripisyo imong identity just to please the public, whether you like it or not. Dili tanang na social media, ganahan nimo, nagya po na'y basir. We post highlights, not the whole story mo ni mga problem. Ganahan kay ta sig kumpara sa kaugalingon nato sa social media. Pero ang tinuod, kasagaran biya ginapost sa social media ang mga highlights lang. Wala gyud ang whole story. Mga reels lang. Wala gyud tong nagkalisod ka. Nindot ka imong ambak-ambak sa dagat, highlights. Pero wala sila kabalo. Na naglisod di kag pangitag pamiliti mo, abot lang ka dito na resort. Mga mga batanon, many of us show the perfect side of life online. We post highlights, not the whole story. We wear digital mask to cover our emotional scars. That's why social media tells us, you're not enough until you edit, filter, and post. Muna ginatudlo na to sa social media. In Christ Object Lessons, page 118, external acts are not enough. The heart must be transformed. Dili enough na filtered kita profile picture, my day okay na. Our heart matters to God. Dili mangutana ang Ginoo kung pila ka buk viewers ang imong video. Dili mangutana, dili kay concern ang Ginoo kung unsa kadaghan ang likers nimo og follower sa imong dagway na gi-post. Mas concern ang Ginoo sa imong kasing-kasing behind that post. Kay basing out of that post, ang atong heart na puno na garbo. Yes, you are not your selfie, brothers and sisters. You are God's original masterpiece. Remember that. Ikadawang punto. Flawed identity, pride in the place of purpose. In Mark 10:18-19, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. Miingon mang good ang batanon na dato. Ginoo, good teacher, good master. Tabangi ko. How to earn
how to have eternal life. Unsa ingon sa Ginoo, no one is good. Jesus is also reminding the younger generation today that no one is good. Bisag unsa ka good sa tong selfie, bisag unsa ka good nato sa social media, magtanaw mga tao perfect kay atong kinabuhi, as if positive tanan. But God is reminding us that no one is good. In verse 20, Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Ingon man sa Ginoong Hesus, nagtuman ba ka sa mga kasuguan? Ingon among batanon, yes, gikan pa bata, ako na nang naandan, I kept all the commandments. But in verse 21, unsay gingon ni Jesus Christ, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Lingo-lingo batanon, pagsulay ni. May pagwa ko ng utana daon sahon makaangkons kinabuhing dayon. Dakuha ning problema oy. Tabla pa'y niingon sa Ginoong Hesus sa atong panahon karon. If you want to follow me, if you want to gain eternal life, kaya ba nimo imong isakripisyo imong followers? Kaya ba nimo isakripisyo ang imong income og monetization? Kaya ba nimo isakripisyo ang imo na natigom na mga trending na mga sinina? Kaya ba nimo na i-share sa uban? Kaya ba nimo talikdan ang mga butang na kalibutanon na mga imong basihan sa pag-imong paglig-on sa imong identity ug value? Kaya ba nimo na talikdan? In verse 22, at this the man's face fell. Nalusno ang hulagway sa mong batanon. He went away sad, subo kay siya, because he had great wealth. Di na ko makaya, Lord. Di isa ko mosunod ni mo, Lord, kay daghan pa kay kong follower. I don't want to follow you, Lord. Kaya ako mismo, daghan naman kong follower. Million followers. His identity was tied to his pride and public image. The rich young ruler wanted eternal life. Gusto man niya kinabuhing dayon. But ang problema, he wants eternal life without letting go of what defined him. His identity was closely tied to his stuff, his pride, and his image. Nato ipaila-ila ninyo na batanon. News ba? Naado yung sa kabatanon, nagipanganlag Danny Bowman, 19 years old, spent 10 hours a day taking up to 200 snaps of himself on his iPhone. Kuyawa ning batanon na, 10 hours i-spend kada adlaw, sigig selfie, sigig picture siyang iPhone. Mo na yang now. Oh, sige rag picture. Di makuntinto. Ingon si Danny, I was constantly in search of taking the perfect selfie, and when I realized I couldn't, I want to die. I lost my friends, my education, my health, and almost my life. Tanawa, sa sige nagpicture kada adlaw, 10 hours yang spend, sigig selfie, picture para makakuha nindot na angle. Wa mong siya makita na ganahan niya, di siya kontento. Gusto siya magpakamatay. Grabe, no? Inana ka closely tied iyang pagkatao sa picture. Diyan niya gibasi iyang reputasyon sa konsay ulagway niya sa cellphone, sa iyang iPhone. Muna mga batanon, basig parihatan ni Danny. Kabalo ba mo unsay crisis ni Danny? BDD, Body Dysmorphic Disorder. Unsam ni pastor? Kadaghan ng mga batanon na inani karon na disorder. An excessive anxiety about personal appearance. Kabantay mo? Daghan kay mga batanon karon kalas kay profile picture nga naman. Dili kontento ay pangit man, hiwi man gamay akong naong aning panahon na. Ay di ko kay pangit akong buhok. Ay dili mo gawas sa balay og di makaplastar sa naong, di makaplansa sa buhok. Wala man pug ko nag-ingon na maglago-lago ta mga batanon, magyagit-yagit ta. Pero kung over na ganita conscious na kita sa tong kaugalingon, na tiod-tiod ra tatanaw sa samin, mirror on the wall, who's the fairest of them all, sige ra tagtanaw og samin. Basig na'y problema sa atong kasing-kasing. When our identity is in things, we'll always fear losing them. Mo na'y problema? Kung ang atong pagkatao, our identity, atong ibasi sa mga material na butang ning kalibutan, wa gyud tay kalinaw.
mahadlok ta. Kay anytime na siya pwede mawala. Anytime na siya maguba. We chase clout, likes, fame, and attention on social media, hoping it fills the hole inside. But, my dear young people, when our worth is based on followers, one unfollow can crush us. Mao na'y problema. Kung i-base na to itong pagkatao sa opinion sa tao, sa itong mga followers o mga likes sa mga tao, isa lang ka bash, usa lang ka negative comment, usa lang ka pag-unfollow, diskuryo na din ka, makaingon na din ka, ay, di gid sila ganahan ako, wala di ko'y pulos, di ko important. You see? Tungod kay gisandig ni mo yung pagkatao sa mga likes o followers. Well, in fact, dili na basihan, mga batanon. When our identity is in things, we'll always fear losing them. In Desire of Ages, page 519, self-love and the desire for an easier path cause many to turn away from the cross. The more di kita magtutog sa itong kaugalingon, the more na to i-anchor ang atong pagkatawan and our identity sa kalibutan, the more ta magkalayo sa cross. True identity is not found in what you own, but in who owns you. Sa dihang nakihistoryas Ginoong Hesus sa mong batanon na dato, wala man siya nangay kwarta sa dato na batanon. Wala man niya pangayuig bahin niya. Gay kong bahin bi sa imong income. Wala man. Ang pag-istorya na Ginoong Hesus sa mong batanon is to invite Him to follow Jesus. To drop the temporary and step into the eternal. And the same invitation is for you today, young people. Let go of clout, undang na tayo sigpapansin. Aron ma-feel na to that we are important. Instead of clout chasing, embrace God's calling. My dear brothers and sisters, self-image is based not on how others see you on social media, but on how God sees you. Our identity is in our Savior, not in our selfies. Ikatulo na punto. True identity, die to self, to live in Christ. In Mark 10:27, with man it is impossible, but not with God. All things are possible. Human nga milakaw ang mong batanon kay nasubo kay siya sa hangyo ni Ginoong Hesus. Lakaw siya, nagmasulubon. Nasyak ang mga disciple ug nakapangutana kang Ginoong Hesus, Lord, kung inana di ay, kinsa pa may maluwas? Murag lisod man, di man makaya. But Jesus Christ responded, with man, it's impossible. But with God, nothing is impossible. Siguro, na mga batanon karon, naldaghan kay itag mga ginagakos o ginahawiran na mga kalibutanong butang. Influensya, mga kalibutanong aspeto na dili na to kaya biyaan. With God, you can do it. But the real battle isn't with the algorithm, my dear young people. It's with the ego. Mao na'y problema ron sa mga batanon. Dili ang algorithm ang atong angay problemahon karon. Kung unsa na kalayo og naabtan atong video, pila na kabuk viewers. Ang atong atubangon karog maayo, samtang nagposta sa atong profile picture, samtang nagposta sa atong mga video. Kumusta atong ego? The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. According to Steps to Christ, page 43. In order to find your true self, my dear young people, you must lose your false self in Christ. Jesus doesn't say, follow your heart. He says, follow me. When you die to self, you rise in your purpose. He's not calling you to be perfect. He's calling you to be His child. That's why our main problem today, to our younger generation, our deeper problem is that we are consumed with self, not with a Savior. And you want people to like us more than we want them to like Jesus.
Nakoy pangutana mga batanon, sa panahon na mag-post sa atong profile picture, sa atong mga video, sa Facebook, social media, kinsa ang makita sa makatawan? O gunsay purpose nimo? Gusto ba nimo nga imong kaugalingon mo'y matuboy o musikat? O ang imong tumong sa imong pag-post, makita si Jesus Christ? Inana ang naong ni Pastor Jinggoy kaniadto, mga batanon. You know what? Si Pastor Jinggoy kaniadto, high school pa ko, wala pa nako gidawat si Kristo totally. Luyahon pa kay ko, kalibutanon pa kay ko. Gisulayan ako mga kalibutanong butang samtang high school ko. Cloud chaser kay ko. Ganahan kay ko musikat, ganahan kay ko palakpakan, ganahan kay naimudayig na ko ng mga tao. To the point na magpakaulaw mi, sayaw-sayaw. To the point na mag-brave pramidiha manayaw. Pakaulaw. O niya, apil-apil pa ko sa nag-search, magrampa-rampa na naka-brief pra, makahukas, pakaulaw. Daghag mo pakpak, pero ang akong reputasyon ato sa akong pagkakristuhanon, di na gyud maitsura mga batanon. Usahay, inana ta mga batanon. Mas piliu nato ang kalipay sa kadaghanang tao. Mas piliu nato usahay ang pakpak sa makatawan. O guwa na tay concern sa kung unsay gibati ni Ginoong Hesus o kung unsay paglantaw niya sa atong kinabuhi. Moingon biya dayon ta, pastor ingon ani naman jud ko, tao raman ko, dili ko perpekto. Yes. Walay maka-judge nako, kabalo ko sa akong ginabuhat, dili sayop akong ginahimo. Inana din mga batanon. I would like to tell you and remind you, my dear young people, our only safety is in looking to Jesus and His unchanging Word. Kaya bisagun saon natong justify, kung wala na nagsubay ang atong kinabuhi sa balang kasulatan, we are in the wrong path. Kung atong bisihan atong kaugalingon sa pagbuhat ug tama, sa mata sa Ginoo, makasasala rata og mahugaw ang atong kinabuhi. Sige tagpasigarbo sa atong pagka-perfect sa social media, pero ang tinuod, makasasala rata. Sa mintiryo ragyapon ta padulong mga higala. Kung tanawon pag-ayo atong kinabuhi o kasing-kasing, wala gyud tay kapasigarbo. In Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. My dear young people, our generation today is so concerned with self, exalting self, cloud chasing, more concern of likes, viewers, and we think to have more followers means belongingness and acceptance. No! Mag-anam ra ka og kaguol og ikaw maginusara. In Isaiah 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Krapura ta atubangan sa Ginoo, wala gitay ikapasigarbo mga batanon. Bisagun saon natong pasigarbo sa social media, sa tong panagway, pagwapa, di kita magpasigarbo. Di ginato tanaw na tong kaugalingon na muratag skinsa kay trapo rata. Apa na nakanindot? Bisan sa kahugaw sa tong sala, bisan sa kangit-ngit sa tong kagahapon, dili ta perfect. God already saved us by His grace. In Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung nahigugma ta kang Kristo, kung atong gituhan na si Kristo namatay na alang sa atong kasalanan, o siya mipasaylo nato, therefore, dili na angay na atong kaugalingon ang magkinabuhi sa atong kasing-kasing. Jesus Christ should live in us. Dili na ang garbo, dili na ang pagka-self-centered, dili na ang pagka-cloud chaser. Instead of cloud chasing, kinahanglan na masipataas nato ang kinaiya ni Kristo. I
I can still remember sa dihang gilangsang si Jesus Christ sa cross. Gidakop siya sa mga sundalo na mga Romanhon. Gibunalan siya, gipasakitan siya. Dili lalim iyang giagian mga batanon. Kabalo ba mo ang latigo na gilapdos kang Ginoong Hesus? Adunay mga puthaw sa tumoy niini. Hinungdan na pagbunal sa iyang likod, kabha apil unod. Sakit kayong gibati, sakit kayong giagian ni Jesus Christ. Dili lalim giangtos niyang tanan alang kanimo o kanako. Og sa panahon na magsigitag pasigarbo sa social media na mura na gitag skinsa, always remember kung unsay gibuhat ni Kristo aron maluwas ka, mga batanon. Gisakit ang iyang kasing-kasing. Sa panahon na magsigitag pasigarbo, sigitag focus sa tong kaugalingon, we are actually piercing the heart of Jesus Christ. Muna sa panahon na matintal ta si pasigarbo sa itong mga post, sa itong mga profile picture, remember Jesus Christ who died on that cross just for you and for me. My dear young people, Jesus is calling you to find your identity in Him. In Revelation chapter 3, verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and he will sup with him, and he with me. Mga batanon, Jesus Christ is knocking. He wants to enter into your heart. Are you willing to open your hearts? Our identity is not based in our selfie. Our identity is based on Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, our friend. My dear young people, hinaot kitang tanan sa atong pagpadayon, sa atong panaw isip mga batanon. Always remember this. Our goal is not to glorify ourselves, but to lift the name of Jesus higher. Ang Ginoo magapanalangin kanatok tanan.